Henne ka sngi ka khandai trik urisau ka seng hinyo trep youth council langjai area unit hapo ka jinge lam jong usamla shan borlins imle kala lej ban yakndo ya ka dr embare dmnho west khasil district bandawa ba kadai ban penbiang no iki jing don kam hapo ka nong lang phc utayu nong ilam ka hyc ulong ba ka seng ka dawa ba ka jing don ki doktor ha ka phc kadai ban long man laga sngi ban penbun no iki staff no sa ka phc ban thung no yu lab technician bantung yu pharmacist bapura banbo no ikawe ka kali kit nong pangsis papra bantung so we ULD bat ban kentiu kerdan no ikate PHC kabala ajing shakri lai pun riu teli kisnong bat palat khat ar hajar ngot kinong song snong utei nong ilam ke HYC ulai thuru ban nakliang jong ka DMNHU kalau kular ban sim kia ikate ka kam hakani ka ju ika sngi nakliang jong ka seng HYC Walingdo area unit haka jingle ye kendo ika DMNHU West Castles kala dawa banbo bat aino ya sub center pa kisnong Walingdo kabadai kisnong pedang jong ki arpotli kisnong ki bala donru e jingbon pat ki bala palat prahajar ngot ei nakaliang jong usamla lambha rongren nongelam ke joysi ulong bakat kum ke jinglap jong kaseng kate ka than kala don kam kerke ban yo no ke sub center namar bagiti ki arpotli kisnong kila shamshitom bande chmo ej bat chanong ston namar ke jingjingai palat ke lenti naga new trap youth council na langja area unit mentaga sini lay banyak kendo ya di DHMO jong Kawaris Hills hadai berkijinga kami kendo kum babak nong susnong kiba shanyat tali hakan hanong lang PSC habare berji bat namta habare berkot kya jumi te nagalang jumi raseng habang ilai ya kemana kendo ya DHMO ilabu ye ki katu kat ne ki jindawa bar kita kilom halor ki jindon tang uwe doktor kebaar mat jindawa na kamenta ban penbun yu shishu ki staff nurse nata ban bantung ro yu farmasi bapura nata ban thung ro ye ki lab technician ki lab depan pule ha kanega kam bat kunjung ni dawa ya kaman bu no da ka wei ka ambulans pra hang ya hakan ni hostal bat da kamenta ULD ro da kunum no nilat dawa ba kunum no ya kaman thung sa uwe kum lese long kum no ya ro nam ta kemar bat pendiang ya kejin kam ni ba kham tam de ba bat sepi hadir kejin ya keren rekat bat DHMO na kalian jom ilakular ban simkia halo kene kam ban kamta menta letru ban kalian doktor menta sim suti te nakalian jongi la dawa ba ban le na menta ban thumpat do we ke jaga jongune ba sim suti menta kenang ba kanam long ka jingdu ya ki pat ba nong shnong jong kane kadong ka than ga jongi namar ka jingpang ite kam ju sim suti ba nagalang jungi kaseng ikan tu ya ki bosukar bakatai ban lai kloy ka bola khnang ba shwa ba ki pat ba kine kendu kino kijing dia sosi mata sini nakaliang jong ni ki HYC Walingdo area unit ni lalai CS ban lai kendu ya di MHO Bandawa Bandono ka sub center hapo ka Sinong Walingdo bat balai ni dawa ya kane ka sub center hapo Sinong Walingdo nama katkum ka jing yo i jongi nila yo i sbun ki jing ya kinong pang kinong chitom ki basa hakane ka dong ka than bat khamtam ki khna ki khunlung bat ya ki longkimi ki ba armet ba barabor kumbala je hakine ki por ki balalek Kim Shomla Poiha Hospital nama kadai ka jingjingai na Walingdo sya PHC mau bat lada nilai syanong stone ru kala jingai kala dai bandon kerki ka sub center hapo Sinong Walingdo nama ba kine kidon kumba arpo tuli ki Sinong ki bahap haka area Walingdo tekat kung kajing
lay akan du jongi ya DMHO mentakasni nakalian jong i laong ba kan sa simkya ya kaneka kamban buno ya kasap center po walang do nakalian jongi ki HYC walang do area unit nang ne siya khmat lada kampat tre kam ngin sabut din biang ya kaneka kam